Nanang, sa anak ka din nga agtuloy iti kolehiyo. Duan atawon ti napalabas, manipod naggraduara kiti high school. Kunayo idi ang makatawon lang agsardengak, ngam duan atawon ti napalabas, nanang. Pasensya kan, tiyari anak ko. Diyak madesisyonan ti may papan iti dayta abanag. Jay amam ti manggedeng iti dayta. Gapo ta iso ti mangmangged para kada tayo. Kadagiti dua ang kakabsat mo. Kaya't ko ti makaadal, nanang. Gusto ti high school na nailampas mo, Chari. Kaya't ko kumati makalpas iti kolehiyo, tatang. Saan na masapul day ta? Adula amin. Babae ka. Asawaan da kan tumilaang. Dinto mga asawa kan ti makamukan ka. Uray di ka agadalain. Tagbalin kan tumit lang a housewife. Tatang, Dagiti kakabsat mo ti pagadalay. Tagpadada lalakay. Isuda ti rumba nga makaadal. Tumulong ka kang agtrabaho. 18 mo? Mabalin mo ti sumbrag iti trabaho iti kastatawon mo. Makatulong kan kada kami. Anya ko maatrabaho, Ben. High school graduate lang ni Chari. Ay nanagado dita. Mabalin na ti sumbrag kas sales lady. Ado ti agsapsapol iti sales lady iji ilay. Kundi uray man nagkatulong. Okay mo ti sweldo ti katulong itan? Siyak lang ang tagsapol iti trabaho, Ben. Tagtalinaod ni Chari dito'y balay. Iso ti kadwa dagiti dua kakabsat na. Day takot ti madikin ka, sika lulit. Imbis na makasuro ta anak mo. Saan tapag sinsenyorita mo dito balay? Kasano nga ro da makasuro iti trabaho no kasta? Imbis na makatulong kumamit. Ben, No kayat mo kuyugan kan Charay? Tatulungan ka nga apply. Ado ti mabalin mo pagtrabahuan ni J.Ilay. Di kag pili-pili ti trabaho, ta practical ti biyagitan. Tinapatag, agsweldo ka. Kahit makatulong ka kada kamay. Kas pang subad mo, iti ado arigrig at miken ka, idibasit ka pailaan. nagbaliwan ni tatang, nanang. Nakaananos iti kanyak. Ngam ita, kaslaawanan patag ko kankwana. Gapo ka dita syuman naklaang. pasensya ka na, anak ko. Awan mat mabalin ko. Masayang anak ngamin ititawan nga aglabas, nanang. Kaya't kunti agiskwela. Kasano nga rod ti pamayan tangayan ako. Anya ti aramiden ta. Asit gantan ti pudpud no nga amak, nanang. Anya, Isulaangan ti amok ang makatulong kanyak. Manipod imbas ngaynak. Awan apulos tinaawat ta atulong wano suporta manipod kankwana. Saan ka di? uwan, anak ko. Saan pa'y matanala daw ti amin? Sa pulen ta ti amak, nanang. Amok ang nasakit tinakamyo kankwana. Gaputa linipat na tayon anaming pinsan. Ngamlipatan nyo kumanday ta agurayo. Agpakaasi tayo kankwana, nanang. Mapantayo itayan ti amak. Saanen, Chari? Di kan mang namnama iti amam. Tadi na kan pagan ano day chay. Linipat na kan nga anak na. Di mun ikamat ti bagim kan kwa na anak ko. Ngam, adoon na yan ti utang ti amak kadata. Dahito yan ti kanito tapno sulnitan na ti ado ang nagkurangan na. Barang matulungan na ka makaadal. Numabalin. Diyak kumakayat ngagkita kayo iti amam, anak ko. Please, nanang. Agpakpakaasi akkada kayo. Amo kasakit la tinakam yo dayta. Iso adiyo kayat ngagkita kami. Mapantayo ko may ti lugar da. Takayat ko amam-amo ti amak. Pangaasi yo, nanang. Sige. Sika ti makaam mo, anak ko. Bareng nagbaliwan jay amam. Sa dino ka di abanda ti balay da ditoy. Jay green ticket na anak ko. Ijay ti balayda. Mala, umay ka, dumanon ta dita. Bareng madanon ta ti amam dita. Anyat masapol yun ulit. Apay nga da kayo? Dindo, iso ni Chari. Balasangan ti anak ta.
Kumusta kayong tatang? Da kayo gayam ti ama? Stop. Di na karaopan. Dindo. Aging ka dita. Kat di mo Awan pa'y ka na lapat. kukun ka, Lolit, ha? Nawatan? Ala, pumano kayo? Tama nga, no sumangputan ti asawa ka na kita anak ko. Pangasim, Lolit, ha? Sardang anak. Nalpasan ti amin ka dita. Anak mo ni Chari Dindo. Nagtawad ka ti anak ta. Di mo ipilit dahita, Lolit. Pangasim. Di na kong riribukon kunak may. Dindo. Jak ni namnama akas ti aramidon ti amak nanang. Apay akas chay. Apay adinak maaklon nga anak. Nanang iso ka dia talaga ti pudnong amak. Wan anak ko. Kastoy na iday chay. Idi sakbay anagayan ayat kami. Adda idi nagbalin anobyok sakbay ti amam. Iso asaan akon anasin aw idi nagden na kami iti amam. Ngam idi insikog ka. Saan apat yan ti amam nga iso tinagtaudam. Iso a pinanawan nak idi masikog akon. Anya, Iso a talaga ti amam. Ngam oray anya ti aramidak. Di nagpulos patyan ti amam. Atapon na nga agsarsarak kami pailaang iti ex ko. Iso akas chay. anyan. Nagsakit a panunutan, nanang. Ay ayak unay ti sitwasyon ta ita. Ala anak ko. Di ka unay aglidliday. Tada ka asi ti Diyos. Patyak adi nakabaybayan anak ko. Kan ikarik nga aging kat si bibiyakak. Adda aklat ta dito'y para kan ka, anak ko. Iso na laang, taado ti Jack maipaaykan ka. Tamarigrig at hakmat lang amin. Iso nga agan-anos ka pa'y laang, anak. Ano sa kunti makilabada? Bareng makaurno nga kiti pagkadal kunto. Jak kayat nga agnanayon ti kinamarigrigat ko. Nang runak at kastoy ti kasasaad ko. Awan lang aro din ti patag ko iti agsyuman kanyak. Tinalikodan nakpay ti pudpudno nga amak. Ay ayak ti bagik iti kastoy amang mangag kan makitkita kita. Naimbaglaangan tadati na kamang ipatpatag kanyak. Chari, umay ka pa, tagmerienda ka. Wen manang Elvi. Agsangsangit ka di, Chari. Saan manang? Di kaglibak. Ala, umay ka, tagmerienda ka pa. Agsarita taman ana imbag, Chari. Di ka kumagbabain kanya. Diyak laing pagarup nga dagayang pagdaldalanam ita, Chari. Nagrigat gayam ti sina tinaganak na manang Elvi. Ala, agan-anos ka. Itultuloy mo ti panagsingsingpat mo. Tapatyak anapintas to ti masakbayam. Ngamin, madlaw anasingpat kan nagagat ka. Kaya't ko kumaaton uyan ti arapaap ko nga ore kastoy ti kasasaad ti panagbiag mi manang. Wala, di ka mapukawan itinamnama. Basta aramidam ti rumbang. Ket ni Apo Diyos ti pagkaptam. Ta iso ti mangbayabay ken ka, Chari. Anya, agkatulong ka iti Manila ko naman ako. Nanang. Agsapsapol ka no iti katulong ti ina ni manang Elvi akalugaran tayo iti katulong da. Anya, di umadayo ka, anak ko. Kapilitan ananang. Apay, awan mas drakam at trabaho dito'y ili tayo, anak ko. Tapno di kan umadayo. Awan nga rod nanang. Nutimot pan nakilablabada. Maminsan mo't la iti makalawas. Tanimot laman ng Elvi ti agpalpalabakan niya. Agpakada ka pa'y nga rod kinitatang mo, anak ko. Katno di nakapalubusan, awan maaramidam. Agkatulong kay di Manila, kunam? Sika, Chari?
Uwan tatang. Nasingpet ka no ti ina ni Manang LV. Kayat ko ti sweldo ngayong bagana. Malala. Sika, ti importante, nagsweldo ka. Ipawit mo to adagos ti sweldo. Kagudwan tula siguro ti ipawit ko kada kayo. Taidulin ko ti kagudwa tatang. Agurnungak para iti pagadal konto. Bayamon day ta adal-adal. Nagitilangan adim ti agtuloy nga agadal. Sana bale? Nung makaadal dan to, amo katulungan da kanto intong bumakit kaan. Dagiti duwang adim ti una mapanunutan, tsare. Si kagayam, ti bagbaga ti anak ming agbali na katulungak dito'y balay, balasang ko. Uwan, ma'am. Nana ko nam kanya. Di nakawagan iti bam. Ha? Ala, sapay ko mga rot na makaanos ka balasang ko. Sana bale, tasaan mat unay adakkel to'y balay. Saan ka marigatan ngagdalos dito'y? Siyak lang, tiya si kaswam dito'y. Kandag iti dingwan ko dito'y balay. Uwan, nana. Alang arod, aginana ka pa'y. Tamo ka na banog ka nagbiyahe, balasang ko. Medyo nabayag matan ngagpapaay ka kas babaunad mi, Chari. Ubing ka pa'y. Mabalin mo pa'y ti ag-eskwela no kayat mo. Uwan nga rod ko man, nana. Amok makat akayat mo ti agadal, sanay ha? Uwan, nana. Jak ilibak dayta. Kunak ngagtuloyak to ngam. Jak matla makaurnungan iti pagadal ko. Tatultulungak mo't dagiti doa kakabsat ko para iti panagadal da. Siyak ti mangtulungkan ka. Dagiti kaskan ka ti rumbang atulungan. Tamadlaw nga agragot ka nga ag-eskwela. Anyat kayat mo a kurso? Kinamaestra ko man, nana. Manipod pa'y ngamin ubingak. Arapaap kung tagbalin a maestra. O sige, balasan ko. Siyak ti makaamukan ka. Pagadalan ka, Chari. Agyamanak, nana. Pasig nga ubing dagiti kaadalak. Kaduan kadakwa na ti agtawan iti 17. Idin to ta siya, 25 kun. Ngam saan na bale? Saan mo't amadlaw? Basbasitak nga may isuda. Isa akas lain inaunada ngam siya. Ay, Diyos ko. Agyaman naktanasing pati nagbalin nga amok. Amok awagas mo daytoy. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Kat agyaman unay kan ka, apo. Hello, tatang? Hello! Apay nga, adi ka matin nagpawit iti kwarta. Ay, pasensya kayong tatang. Kwa, jak ngaminan agsusweldo. Anya! Anya pa'y lang arte aramitin di tano, di ka magsusuil daw. Nagawikan, tumulong kayo ti trabaho dito eh. Jak pa agawid tatang. Ay, agsaysayang kalati oras mo dita. Apay, adi na ka susuilduan. Nagikat ka, iti trabaho. Saan tatang? Ay, tapay nga rin, adi na ka swilduan nga. Ay, idaro mo ita. Anda ka staya, may. Sige, dapat aramidag. Bye. Ay, pakawanan na kumachos ko. No nagulbudak ka ni tatang. Amok ngamin aparitan na nga agiskwela. Iso nga ilimod ko pa'y laang ti panagadal ko. Ay, saan nga pampanunot na diyang anak mo, Lolet? Uray di na susuilduan, nagtrabaho lang ta. Anya, apay kanungay. Saan nga rin nga pampanunot? Utuundan sa mutan dyan, anak mo. Ay, awagam, tapagawid mo. Agsaysayang laiti oras kin aldaw na ijay. Awang pa'y maitultulong na magkadatan. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo, anak ko. Wananang, ngam pangaasiyo
Diyo pa ila ibagbaga ni tatang agad adala. Ala, namnamaam da ita anak ko. Amo kunti style ni tatang mo, iso asaanan arumbang amaamuan na dayta. Sigurado nga umay nakayawid no maamuan na dayta. Ay, agyamanak nanang. Nasingpot ti amok. Iso ti mang tultulong kanya. Ala, agsingsingpot ka nga rod, anak ko. Agad ka. Wananang. Ala, tadamagag tokin ni LV no kaano ama pandita. Taagpaw itak to itinatnatengken prutas. Taitad mo iti amom. Ay na, nagadumot na gituyan a prutas kan natang nana. Wan, balasang ko. Naimbag lang nga ipasarabom kin ni mamam. Kan pangramanan nyo matan iti mulam eh. Ay kat agyamanak ang arod nana. Inlasin ko matan tay para kada kayo. Sa bali laang day ta para kin ni mamam balasang ko. Ala, agyamanak nana. Bayadak dagito Ay nasaanan balasan ko. Jak pabayadan day ta. Nakasingsingpot kayo nga men. Kastabot tan dya inam. Dakkel ti utang mi anay mbag anakam kan kuana. Gapo iti panang tultulong na iti anak ko. Pakidanon muntukan kuana tinalaos apan agyaman ko. Ala, agluwa kayo matan nana. Luan ni ragsak da ito'y balasang ko. Pakibagamtukin ni mamam analaos ti panagyaman ko. Ala, di kay agsangit nana. Mailuyosak no adda makitkitak ngagsangsangit. Ala, tay bagaktokin ni mama dayta. Ayun tayo, badang ko. Bakit? Apay manen aya. Balsag na kisya nga wanan bain. Saka ti karkaritin daan. Uray, aduda, saki na kamunan. Ay na, di kan agsubli ijay kasaran ta na barbartekan. Di na labdan tayo, pakita ka nagi jayan. Tayo, asak diyarin dito. Saan mo nga amudag ijay? Kan nagaduda. Di ka agar aramig, Ben. Ay, di na labdan. Saka ti mapapabainan. Iso nga, ikakmanay da iti pagnakmanda. Ay na, Auntie Lulit! Ingkanawa ni Tata Ben, iti kasaran! Agulgulo! Anya, Ay, karkarito namin dagiti dayo alalaki iti kasaran, nana! Pati dagiti tanod! Ay, nakalabanan nan! anya, misigay tayo nakitaan baraw. Saka ka, natukul sana. Anya, napasamakan ka. Pinangurda ti saka, natukul sana. Ala, grabe mo tinamayandan dita sa akamben. Apay ngamin aya, anyat inaramin mo. Diyak amo no kasano ti panagyaman ko kada kayo, nana. Gapo iti ado na itulong yung kanyak. Agyaman ako na iti kinaimbagyo. Oo, di kag sangit, balasang ko. Agragsak kakit di, tamaysakan a maestra. Kat na ipasampayan ti board exam. Nananay kan a maestra, Chari. Ni Elvi nga anak ko ti makamukan ka. Iso ti asit kam. Tapatyak a matulungan na kaday chay. Tapadam a maestra ti anak ko. Agyamanak, nana. Di kay tumalipatan. Agsubatak to iti kinaimbagyo kanyak. Ala, di mon panunutan na ita. Para kan ka ti balikim, Chari. Saan apara kada kami? Ay na, agyamanak takaskan ka tinagbalin nga anak ka. Natudyo ka, nasingpot ka nga anak. Katit lakamo mo ti supapak ti ado a sakripisyo, anak ko. Pasensya akan, tawan man la tinaitultulong ko kan ka. Kaslaawan serbik anaganakan ka. Tadi ka matla natulungan na pulos.
Sa bali at tao tinang tulong kan ka. Nanang, di yung sawan ti kasta. No pa'y awan ti pinansyal nga intulong yu kanyak. Di kay mo't nagsarday anang ipatag kanyak. Itilikodan ti kinaawan patag ko iti agsyuman kanyak. Kan ti pudpudno nga amak. Nabuslon apam matag ti impaayo kanyak, nanang. Patpatgan kayo unay. Ipatpatag ka matunay, anak ko. Oh, adto yan ti kapiyo, tatang. Ay, agyang manaktsari. Naimbag ka pa'y. Nakaananos ka mga sasikaso kanyak. Ngam dagiti addim, di dak maanusan. Ay, masyanak mo't ngamin iti kasasaad yun. Marigatan kayon amag na. Manipod pinang orda ti sa kayo. Uon ka, Rod. Urada sa rukod ko, marigatan naklakta. Mababaynakan ka, Chare. Gapo iti kinauyong kukon kay di napigsak pa'y. Iswa pakawanan na kumaa. Ay na, awan kanyak day jayan. Lipatan yun, tatang. Nabayagan napakawan kayo. May baga oras mo, Chare, anak. Ha? Tatang? Uwan, anak ko. Agyam anak. Inawagan takmatlangan iti anak. Pakawanan na kuma, anak. Alala, sumrag kayo. Iti unag ti pagsaritaan tayo, tatang. Api akim mutong kayo. Naitati may sarason ngay mayak, anak. At nadagsan na sakit ko. Kahit adan taning tibiyag ko. Sakpay ngay pulang ko tibiyag ko. Kayat ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kan ka. Sorry, anak. Amo ka siya ti amam. Liniklikak lang amin ti obligasyon ko. Iso ngay bagak ti kasjay. Iso sorry Sapay la ko mata mapakawan na. Chari, anak ko. Ala, lipatan yung tinapalabas, tatang. Tano siya, linipat kong dayta. Tano lagi pak, agsakit laang ti barukong ko. Nasakit man para kanyak nga anak ti mabaliwala. Ngam pinilit ko nga inawat dayta. Ngamin, jak kayat agimula iti sakit tinakam. Imbes nga aramidak ti kasta, pinagbalin ko kit di nga inspirasyon dagita. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Mabait na ko man nagpakita kan ka. Kasta matitinam. Hangim, kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kadag iti nagbasbasulak. Sakbaya matayak. Pakawanan nak. Padya kon masulnitan, tinagkurangakan ka, anak ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anyaman ti sangsangitam nga may dito balayan, Luisa. Anang, inapanak ti asawa. Manan? Di mo pa lang amin sinadya asawam. Awam matlat babain na. Manang. Awan lang arod trabaho nan, kanayon nakapailang apaan. Panawam kit din. Aywan, kumustan dya paplayan para abroad? Alanganan akpay manang. Ngamin, basit pa iti anak ko. Diyak maitalak iti asawak ni Girlie. Ay na, aga-abroad ka kit din. Tapno makaurnong ka iti pagadal to ti anak mo. Siyak ti pangital kam iti ka anak ka. Jak baybayan ni Girlie. Kampante ka, no siyak tayan na. Tajak baybayan. Amummat nga awan anak mi kan ni bayaw mo. Iso nga ipatag mi iti husto ti anak mo. Ibilang mi kas pudpud no nga anak mi. Sige man nga rod manang. Katagyaman ako nay. Awan anyaman na. Ulitak
Awan pagdanagam iti anak mo, no iti puder mi tayan na. Ta saan mi abaybayan, ading ko. Ket, kasanunto ti kwarta nga ipauit mo into nada ka ni di abroad. Sino ti pang ipauitam? Ay, di ka agar aramid, Luisa. Siyak ti asawam. Iso asyak ti rumbeng apang ipauitam iti sweldom. Ngam kasanon ti anak ta. Masapul a suportaran ta iti poder damanang ko. Talaga matakas ta ti mapasamak. Ngem siyak ti pangipauitam iti kwarta. Tasyak met lang ti mangted iti kwarta ka ni manang mo. Naglaingan ngay no isukit din ti pangipauitam iti sweldom. Mando. Dakdakkel ti karbengak. Tasyak ti asawam. Hello, Manang. Hello, di mon pawitan iti kwarta di asawam. Agbarbar teklat kukuan na ditoy. Anya? No jak pilitan namang to iti suporta tanak na di pa mang tedan. Makangagak pa nga umunay ta kakasakit a sarita, sakbay nga itod na. Una yun ti asawak. Talagang awan pa nagbaliw na. Sige, Manang. Jakon pauitan iti kwarta ti asawak. Si kalatan ti pauita. Ay na, agyaman ak nga rod. Kan agawa am latat trabaho tapno makaurnong kadagos. Uray di ka pa'y lagbakbakasyon. Diretsong kit di tagtrabaho. Adoy anak ko. Inggatangan ka iti baro abistidam. Kwartak tinggatang ko iti dayta, ha? Wow! Nagpintas, mami! Wen bagbagay mo. Kan dapay sandal mo ditoy. Ipadas mo daytoy. Nagpintas matan, mami! Eksakto kanyak dayta. Wen tamok tiro ko disakam, girlie. Thank you, mami! Kanayon nak nga igatangan iti badok. Wen, gaputay patpatag ka unay, anak ko. Imbilang kan kaspudpudno nga anak ko. Thank you, mami. Tauray ko na mabinaybay anda kung dagiti pudpudno adadakkel ko. Anda kalatamang ipatpatag kanyak. Ala, di mon panunutan dagiti dadakkel mo. Tawan serbi dagi jay. Kita ma'am. Jay lagbarbar tararamidan na. Katjay matinam, nakalipatan manipon nag-abroad. Napatpadagan ti trabaho na ng sikang anak na. Sana bali, tada kamat. Sikan ati inak, mami. Tako namat nga impampun na kun ni mami kan ka. Hello, Luisa. Nasaya tay mawag ka. Kaano nga gipawit kay ti kwarta? Jakon agi pauit, Manang. Taagawid akon iti mabiit. Anya? Ne, kalat sa ti panagawid mo Agbakasyon ka? Wan, Manang. Takailiw kong tagbakasyon. Manon atawan ko dito abroad. Ngam itala ang ama kabakasyon na. Anya? Agad kaano nga ron nga gawid ka? Inton o may alawasan, Manang. Anya? Ay, agawid ka nun jay inam, girlie. Sigurado nga'y aywan na kaday chay. Kat amangan no pilitan na kan nga agsublikan ko na. Awan maramidak no kayat mon tagsublikan ko na, anak ko. Ay na, ano sa kun ati maulila. Total, awan mo ta talaga ti anak ko. Ngamlag-lagi pum kumaka na yun Dakkel tinaytultulong ko kan ka. Siyak, tinangipaay iti sana na ipaay ti inam kan ka, anak ko. Mami, di ka madanagan ta di ka panawan. Sika ti love ko. Nga uray pilitan na kanto ti inam agsublikan ko, na? Wan, mami. Uray kasano ti panang pilit na kanyak. Jak tuman nugot. Ay, basit kay di imbati nakakanyak. Itatadakkel kan, alaan na kan. Wan nga rod, mami. Isa di ka madanagan. Di kanto panawan. Girlie, anak ko. Ay, nahapalasitang kan. Kailiw ka una yan, anak ko. Arakupan ka man. Girlie, anak ko. Apeng indurunak. Kaguranak ka di, anak ko. Saan ka nga, mam mo? Syakti inam, anak ko. Aywan gayam. Adda pasarabukan ka. Dakkel at teddy bear. Oh, adoy. Naistorya ngamin ni Antim Anida apagaayat mo ti teddy bear, anak ko.
O atoy, para kan ka. Imbarsak mo ti regalo kan ka, anak ko. Di na kayo? Gali! Gali, anak ko! Agsubli ka! Luisa! Bye-bye amon, no di na kayat. Di mon pilitan. Kandi mo ipilit ti bagim, tama nga noon niya pa'y taramidan na. Apay akas siya matanda anak ko kanyak manang. Nakasingsingpot mo't idibasit pa'y laang. Idi nasakit nga rin tinakam na. Gapoy ti panang panaw mo kan kuha na manipod pa'y basit. Ngamamong mati makagapo manang. Inlawlawag mo kumakin ko na ti amin bayat ti panagdakal na. Itikas na, naawatan. Apayakas ta ka? Papasulan na kitikas jajar ta anak mo? Sa anak mo ta nagkurang kan kuha na. Di ka matagsaw itikas ta, Luisa. Panunutam kumamat ti adwa rigrigat ko kan kuha na Kabayatan ti kawan mo iti puder na. Di ka man nagsaw iti pakasairan tirik na. Awanin, na brainwash dyan ng tan, Luisa. Jay, mauyo nga kabsat mo tinang brainwash kan ko, ana. Sakto pa yaman na, bastos na. Bastos na siya nga anak na. Inakaran, Jay, ikit na bastos. Huston, di kan agsao iti kontra iti kapsat ko. Kastamat tan iti anak ta. Nagpasumat, nagpadanda bastos. Katsi ka, apay akasta ka. Nabartek ka pinanawak idi dito'y Pilipinas. Sa ita, nabartek ka manen anasang patak mando. That's life, Luisa. Kaslasan ka mo na irwam nito'y gwapo nga asawam. Aginggat ka ano ti kastang aramid mo, mando. Patpatayom ti bagim iti kastang aramidam. Adulamin. Ay, bakit? Kwarta man. Nabayag kay Jabro. Nagbasit din pawit mo kwarta kanyak. Napatpatag siya kapsat mo bastos ng iti siyang asawam. Jay anak ta ti makagapo. Iso at pinawpaw itak iti kwarta ti kapsat ko. Amumat nga aday ti poder dati anak ta. Ada siguro lalaki. Isutin nang tadamit ti taduma sweldo mo niya. Mangrugi ka manan mando. Agim imon ka iti angin. Ay, mangtad ka nga ro dito kwarta. Tapno mamati ak. Ala na, ikaw na kon. Agnegosyo akon dito lugar tayo manang. Jakon agsubli iti abroad. Asikaswak laangan ti anak ko. Iso nga ala akon iti podermi nga agasawa. No siya kawan problema iti dayta. Ang amdamagam akin ni girlie, no kayat na ti sumurot kan ka. Oh, girlie, sikat ag desisyon. Mami, Girly anak, agawitan iti balaywan. Saan akon nga umadayo? Agdadan na tayon kadatatang mo. Di kan kayat apanawan anak ko. jak kayat apanawan ni Mami kanida. Isu ti kayat kwa kadan na. Isu apumanaw kayon. Girly anak ko. Apay ngay akasta kamatan kanya anak ko. Saan ka matasigod akasta? Basta jak kayat agawin di je balayo. Dituyin ti pagnadak. Nala, agawid kan Luisa. Pasensya kan jak mabali na pilitin ni girlie. No talaga dinan kayat ti agawid di je balayo. Pumanaw kantan Rumwar kami pa In kami gumatang itaramatan na. Ta recognition program da inton bigat. Iso ti top 1. Kat sigurado nga duman ng dagiti award na inton bigat. Kastaya, ay na, maragsa ka nakparakan ka anak ko. Kablawan ka. Talaga naglaing ka, girlie. Sige, agawid ak nga rudan. Nga, mabalin nga agkan ka anak ko. Manjak! Ay na, di mo pilitan ko nakmat, Luisa. At agurahan na kataubing mo kasta tararamidam. Alala, agawid kan. Tarumwar kamin.
Ay na, naglay nga talaga ti anak ko. Si kamanan ti kalaingan kada kayong agkakaadalan, anak ko. Nagadupay ti awards mo. I love you, anak. I love you too, Mami. Congratulations, anak ko. Naglaing ka. Oh, at iti sagot ko kan ka. Gimatangak iti sa balimanan at teddy bear. Awatam ko anak ko. Jak pagan ano dayta? Ado ti ka stage balay mi. Ay, Luisa. Alahanda kami man gayam itiladawan ka ni girly. Ado ti camera. Ala, umay kan anak. Ag-picture taman. Ay, mabanugak ng biyahe, Mami. Isu nga agabang aklangan iti ili iti pagyanak nga eskwela. O sige, sana problema na ita anak. Sumapul tayo ti pagabangam. Tumulong kay latamang paadal ka ni girly atan Uray kas diyang high schooler. Tabalidiktoryan kat nga rod. Adulat tama ti pagastusan na. Adulat ta ti babayadan na. Wan amanang, pagtitinulungan tayo. Barang makalpas iti panagadal na. Una, sayang ti kinasaririt na no saan na makaadal. Wan manang, pasensya kan Di namat ngamin kaya ti agawid iti balay. Ay, di nan kaya tagsubli kada kayo. Iso adi mo nam na maanday ta. Sigurado na pintas to ti masakbayan ni girly tanalaing. Kat into na sinsadon ti biyag na. Da kamin to kumati unaan na asubadan. Tano panunutan na naimbag. Ado nga amang tirigat ko kankwanang da kayo naganak na. Di ka masaksakitan, Luisa, Ngam ibagbagak lang tipod no. Ay, awat mo man daw. Lumaklakay ka, di agpampanunot. Ni tatang may. Sana ka lumaklakay. Umububi nga kitya. Ay, paano kang agbalbaliwaya? Ay, lumaklakay ka ng kastamlatan na kanayon. Gito na. Gastoy nga roti kinataw. Ayan mapalin ko nga, tatang. Ay, diyaga mo ti sawakan ka. Pasig akong sumisyon, ti papay mo iti pamilyam. Eh, masurunak iti dayjay amando, Luisa. Kasta na nga rod tatang, inaldaw nga agbartak. Uray jak ikan iti kwarta, ado matlat na ngamin dagiti mang painom kan kwa na. Saan nga ron nga agpampanunot ti lukong anak ka? Aywan, kumusta niya po ka? Nasaya at lat na tatang, agis iskwelan iti kolehyo. Uray kaskasano, matultulungak latamot taadamot mapaglaklakwak iti pwesto nga ababangak. Ti pagsidawak. Apay adinan kaya ti agawid iti balayaw. Kada kayo matipod no dadakkel na. Di na kaya't apanawan ti ikit na tatang. Ay, Baybay aklatan Total awan mo't sabsabali. Takabsat ko mo't ti ayan na tatang. uwan ang amuna kay ito nga taatalyawan, inton nakapsot kayaon. Basta siya, naragsakak numatunoy na dagiti arapaap na itibiyag tatang. Sa bali pa'y kati mapampanunot kon. Dakkel ti atap ko asinugsugan di kabsat mo ti apukaw. Tapnuguraan na ka. Imayak tay mawag ni girly, Luisa. Agkasapulan iti kwarta. Paggatang na kano iti libro, kan pagbayad na iti boarding house na. Kan nadupay dagiti imbaga na agatangan na. Ha? Kasta ay manang. O sige, tamang tedak. Manungay ti kasapulan na manang. 6,000 amin. Ngam pagudwan tan. Uray sagdi 3,000 ta. Sige, mabiit lang ang ngarod manang. Aywan, mabalin nga alaan ti numero ti cellphone ni girly. Taawagak man mat di anak ko, manang. Wano saan, sarong karap Ay, pasensya kan. Ngamin yun ay unay na ajak ititid ti numero na kan ka. Kan ako na ajak ka no ibagbagatayan ti boarding house na. Ha? Apayakas di anak ko. Kasla nagdagsan launay ti nagpasulakan ko na. Anya launay ti di na kinayat kanyak. Apayak agurugura na. Ay, busy la siguro iti panagadal na. Iso akas jay.
Pangasim, di mo pagpanunutan iti dakas ni Girlie. Hello, Girlie. Hello, Mami. Jack pa'y lang makaawid. Tadaramitin mi kadagiti kaadalak. Sige, basta gananad ka ditawan. Di ka pa'y lang masarungkaran, tane. Busy akmat. Wan, Mami. Awan problema. Basta pawitan dagiti kwartak, sige, matungpalan ako. Basta laglagi pam ti ado arigrigat ko kan ka, Girlie. Inton makaadal ka, amom na sino ti rumba nga tulungam. Wan, Mami, da kayo ti tulungak. Tada kayo ti nagrigat na ng padakkel kanyak. Nasaya tamom dayta. Napay, awan klase mita, Girlie. Mami, ni, apay ngagsangit ka ngay. Masikugak, Mami. Aniya. Apay, adda nobyo maya. Adda, ngamintarayan na kun. Apa mananaman na masikugak. Aniya. Ay, adda kami. Katwak to anak mo, Luisa. Ha? Isublikon to anak mo kan kata. Amo kakaili mo na makadan na. Talaga nabayagan at tartarigagayak day tama nang. Sige nga ron, makamuka kan kuana na. Ngam na masikug ni Girlie. Kat intarayan tinobyo na. Anya, Mala, mapanakon. Yag kunton ti dumakawas ni Girlie inton bigat. Pagkawanan dak ko mananang. anyan. Nagubingan ka pa ilangang. Ngam masikog ka na nako. Nanang. Ngam ala, saan ka akagura? Mauray kastang tinagtungpayam, anak ko. Di ka baybayan. Jak itulok ngagbanag ka nakakaasi, anak ko. Ngamin, patpatgan ka unay. Pagkawanan dak ko magapoy ti kinabastos ko kada kayo iti kalabas. Nabayagan anapakawan ka, anak ko. Ngamin, ipatpatag ka unay. Isunan apok la 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 aday na napaturog kun ti apok ko. O Girlie, ipaidakon katyabay mo ti teddy bear kan kwa na. Dagita jay imbelang mo asagot ko kumakan ka idi anak. Oh, aping agsangit kami anak ko. Mababainak ngamin kada kayo. Nagbalinak abastos kada kayo iti kalabas. Ngamita, da kayo matgayam di makatulong kanyak. Di nakmat ngaminan kayat ni Mami Nida. Anak ko, awan kanyak day jayan. Naragsakak, tama ka din na kamanan, anak ko. Di kay tubaybayan iti apo ko. Aginggat si bibiyagak. Ita amarik nagtirik na ti maysa nga inatadan anak ko nanang. Pagkawanan dak ko ma. Ipatpatag kayo unay. Nakarkaro pa iti panang ipatag ko kan ka, anak ko. Kastamatan iti apo ko. Ipatpatag kayo unay. Ay na, dakalan ti anak mo, Girlie. Kasla ka ano laang idi maladaga ni Balong. Uwan nga rod nanang. Kat umadanimot ti panagturpos ko iti kolehiyo. Wan anak, kat maraksakan nakparakan ka. Tauray kas di tinaglablabasam, intuloy mo lat ta tinagiskwela. Kat iti mabiit, matunoy mon ti arapaap mo. Uwan nanang. Kat gapo amin day ta iti adwa sakripisyo yo. Nakasingsingpot kayo nga ina. Anak ko, Ipatpatag kayo kan ni tatang. Kat ikarik adi kay tubaybayan. Kan di kay panawan apulos. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Siyak to timang tulong kada kayo.
Luisa, bakit? Pakawalan na ko, ma. No nagbalinak nga responsable nga asawa, kan ama ti anak ta. Mando, Agbalbaliw ako, bakit? kapilitan akasta. Tadan rikrik na iti bagim. Tano di ka palagbaliw. Amangan numaidaras ti papatay mo. Agbalbaliw ako, Ket, sorry manan Agyamanak, tauray responsable ak nga asawa. Di naksininahan na pulos. Wan, tadyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Ngam ala, lipata mong tinapalabas. Tinapatag, nakaamiris kan. Wen, bakit? Ket ikarik. Into naging bagak. Aramidak ti amin nakabalak. Tasol nitak dagiti ado nagkurkuranga kada kayo. Imbag man, ta nakapasyar ka, Luisa. Ha? Payakas tamatan tila nga manang. Nagkutong kamatan. Manula abulan ajak nagpasyar dito'y balayo. Ngam kastan tila ngam. Wan tanakaron ti sakit ko. Nakapsot ako na ading ko. No kasta. Kimaro jay sigud asakit mo. Wan, kat marik nakasaan ako nga agpaot dito'y rabaw ti daga. Hindi ka kumaag sa iti kasta manang. Pakawanan na ka ading. At abasol ko kan ka. Ha? Sorry, no tinagikwak ta anak mo idi. Ganti pa ng padpadakas ko kan ka idi iti anak mo. Iso aginura na ka. Ha? Jak kabaalan akalabanan ti konsensyak. No jak ipod no ti amin kan ka. Iso asapay ko bata mapakawan na kading ko. Apay kitin asaan ka mapakawan. Kat kapsat ka. Napatag ka kapsat ko. Agpaimbag ka kiti manang. Kat makitinulong kami amang ipaagas kan ka. Oh, agyaman na kading. Nagsaya at kaunay akabsa. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Apaw! Anyat orasan, Alvin! Ngam ita ka lang nga agawin. Kaslawan pamilyang awidam Mari Nadja, pasensya ka na. Naimasan mikin ni pare Alvin, tinaginom. Gamsa na bali, mare. Tapasit lang mitidi. Basit nga! Di nantupay ka ba ulan na yawit, di bagina? Katsi kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta unay to'y asawak Mala, sumurkan, Alvin. Isarag ko. Tadi nakabaylan ti bagina. Humaygan, pare. Nuda kayo tinagkuyog, kaslaawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Inton sumarunuman? Kadimon aw-awisin nila kay ko? Tawan na saya at nga ramid yun, nagkadwa kayo. Pasensya ka lang ko man Mari Nadja. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo ton, pare Eric. Agyaman naklangan iti panangitulod mo, iti asawak. Nanang, nakita yung ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malom. Sumipngeten. Napnapanan naman nga tan. Ay, Jackman, amo balasang ko. Basta impakada namit kanya kamala daw nga agawid. Magdamot ti cellphone na. Ngam di namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutun nakmanon da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ngam, ay na. No inawis dan, saan na malapdan? Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan, ta sigurado amarabyan man nanday dya nga agawid. Syaklat tan timang uray kan kwa na. Sa ano nanang? Agidan talatan amangan. Makaamuntumot iti bagbagi na makaawid. Ta sigurado na bartek man na sumangput day jay. Ay, di nala pampanunuton nga adamasikog nga asawa na. Jay laag lang ay ti aramidon na. Kas labaro. Nala, intangaron mga nun balasang ko.
Di mo lablab san tibisin mo. Nang runa kat masikog ka. Pasensya ka na, pare. Oo mo na akong nga gawin. Tani, diyan mo ito napuputan ti orasan. Agalas 9 mat gaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nangrunan na mama na siya manan di kadwang. Kabalang pa ka dito drive pare? Kabalak pa pare. Pare, pakibagalatan ka ni kumare. Pasensya na. Taberdikmit ngamin. Isapi na inom ka. Kinasayat pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapno damot may sangpet mo si Darna pare. Agyaman na. Pare. Awan man. Inri ka panakamanin ni bakit ko Kagura na kamarin. Tanaladawa ka ng kawin. Nadya, bakit? Look naman tiri daw. Nadya. Anya torasan. Ita kala sumangpet. Nagawid ka anak ariwawa ka pa'y ni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw Kita mo man nga gawid ak bakit? Ijay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanan tinangsungsungken ka naginom. Birthday amin ni pare Eric bakit? Isa pinagbigyak mo ito na. Inal daw lakit din nga ag-birthday. Ta inal daw tumot tinumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka mat. Bay ba nakamilat na ka din? Sana ba tarak lang mo tibisa mi. Saan kami hagbababay? Nita, kalintigan pa'y laang. Malalala, ingkag palisan. Nanang, da kayo matada dito yung kusina. Nagsaba kayo mata na nag-ring. Agkat kasano, masya nakijasawam. Naimbag kumano saan amasikog. Putot ka mga minaputot. Ninanang mat, bayan yung lagta ka di, tapo ko yung matday jay. Aywan, napanandya manugang yo. Ingka kita ni Jelly Code. Ang mga naglablaba manon. Ingka man kiditulungan nga agsakdo iti paglabana. Tay supay amaksay nga aramidan na mat. Naitanto mga min inom tararamidam. Alang arod nanang, ituloy yung latang tagluto. Tay naktulungan dya asawa. Kumare, naimbag nga malam mo. Anda ka din na kumpare. Nay, si ka magayang pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo manay. Kwa, mare. Pare Eric, sigamot ka lang. Sumunod ka, pare. Sigamot bakit? Di mo pa'y pinastrict mo ni pare Eric. Dito lang tamo, ridaw, hindi pagsarsaritaan yun. Makaamo kayo man daditan adwa. Pare, umunod ka. Pasensya ka latan na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumat ka na yun, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Saan mo, pare? Nairon na lang nukwa. Anyat gagaram, pare. Pare, birthday nga mente burida ng anak ko. Awisan ka kuma. Nagsaruno kayo lagayam ni iti kasangay. Di ko pala pinagmaymay sa ti pa nagpaskan nyo, pare. Ita talaga ti paskan, pare. Nagpainumak lang hindi na minsan nga daw. Ay gat inuman nga rodo na. Yan nga nga pare. Saan mo taka na yun? Day taman ti kunkunakon. Kundi sa rungkar ka pare. Inom man tayaw awis mo, hindi ta asawa. Ala pare, umunakan. Agpul na sa klae. Sumarunuakan ka. Ay nananang. Day ito'y man tay kunkunakon. No agkuyog dagitang agkumpadre. Di daam mo tilubong dan. Ingkalat ta maturugan na. Tasya kun ti manguray kan ni Alvin.
Ti pagdanagak nanang. Tay nalaos ti bartek na. Sa ag-drive. Ang mga noan niya ti mapasamag kinkwana. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa manak ko. Barang denggen na kon. Pare, itulog kan. Nalaos ti bartek mon. Di mon san ka bagalan dag-drive, pare. Unak mat nga kontrol lang. Tare, siyak tumanin ti pabasulan ni bakat mo. Saan kami na makita ni bakat ko, pare? No, kasano ti kinasayad mo kanyak. Makit kita na lang. Katay kinamamartek mo. Mawatak mo't ni bakat mo, pare? Nagdakal to may utang ko na yung baganakam ka, pare. Taka na nagapautangan. Tunggal masurtak. Saan kami nga mo ni bakat ko na kita nga raramidam, pare? Payaman, pare. Diyak mo't sing-singiran. Kan masa, impilang ka nakaslak kapsat ko, pare. Ura mat siya. No siyaktag ka sa pulan, kat tultulungan nakmasan ka day. Basta di kagbabay o masidagan niya. Nagkasapulan ka, pare. Tas si dadaan na ka tumulong, okay? Agyaman na katalakakan ka, pare. Bakit? Lalaki timpasagay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagnanagan dito, bakit? Tinapatid, kat nasa lunod kayo kadagit anak ta. Nala, sapay lako mata maudin day ta nga anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Wala nang, di kayo matanagan. Last day tan nga apo ko yo. Nagdakkel ti bill tayo dito ospital. Ta private kat nga rod dito eh. Ken na si Esak. Ay, pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan dito, bakit? Siya akong ti makaamoy jay. Alvin san atilar aramidom. Pangalaam ko may ti kwarta. Kat awan urnong ta. Basta siya ti makamo. Di mon problemain dayta. Paririk, agyaman na ka. Tay manugot ka asaldaan pa'y laing tay tumatalon ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalagang haong tanak niya jay. Diyak mo ngamin kayat. Ngailang ako tay may sa abakak. Tamasayangan ako mo. Awan problema, pare. Ken oray si kalatan timang mula. Tay bingayan naktulayangan oray basit. Nalawang amin tay taltalunak. Ket amangan no diyak matlama si kaso ti talon mo. Ay na, agyaman ak nukas ta, pare. Nagsingpot ka nga talaga. Alvin, liklikam pay lako mga minday ta inom tan eh. Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakan anak na. Wala nang. Kansan mo't nga kanayon? Sagpaminsan mo? Kan liklikam nga minday dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ta tao ni Eric. Isuti makakaadda nga tumultulong kanyak no kwa. Nga may sumo nga rod tiga puti saan niya pagkinkin na awatan kan ni bakit mo? Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasingad mi kini pare Eric, nanang? Saan lang mat nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyog kami? Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric, nakachamba tay mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni Eric. Itad kumutun tay bingay mo, akas nagsaritaan tay di. Antoy pare, oh. Ne, nagatungutun tay ta pare. Wen, awate mo, tabingay mo day ta pare. Intot sumarunulat tan pare. Tausarin nyo pailaan day ta. Nagatunti utang ko ka. Ay na, di mo ka din pampanunutan da kita pare. Okay lang day ta kanyak. Eric lakay. Ni ka di Alvin tay naggapo dito'y balay. Wan bakit? Itid na tay bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga inton sumaruno akraping latan. Kat, apya di mo inawat ngay. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin dayjay. Tani, at dapat ti maladagang anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing .
Ay, sapay ko mga rod tadida ka abusuan iti kasta kinasaya at mo kadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tayo di siyak taawanan. Isumot timang tultulong kanyak. Subsubalitak lang. Naira na lang adatate adan ita. Iso asyak mo't at timang tulong kinkwa na bakit? Bakit? Gimata nga kitigatas. Daya par kanda dungo pa nga abasto tayo dito balay. Ay ka, nagsaya aton nga, Alvin. Itaman pa'y nga awan inom. Apay, liniklikam ka din day nga Eric asungsong iti arak. Di mo ka din iramraman di kumpare kiti saritaan bakit? Apay, saan ka naragsak? Tanasapa ka nagawid dito balay da. Kan sana ka nabartag? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayo nun akasta. Ala, munto'y tanak na. Tasyak mo timang uba. Aw-awirek, taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron no kas talakay. Atoy, mayan nanakmot laang ang tinasakit bukot kan sikat ko. Naktangan siguro anang uba iti anak ta. Alvin, naggapgapwa maya? Itay pa'y nga gunoon iti cellphone mo. Diyak mo ton masangwas yung batan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Napan ko la pinainom tay tarakin ko baka bakit? Ala, sumbatam nga ro ti awag mo. Tama nga no napatagmot day tang awag. Sino dyan mawag lakay? Ni Maria Antoinette bakit? Tay asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At kano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumusta dyan kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya? Maria Antoinette, makipaglading itakin ka. Agyaman pare. Awanen. Pinanawan na kundi kumparem. Kasano kami paiitan. Makonsensya ka, Mare. Tadyak na sungbatan ti awag ni kumpare kanyak. Umawawag kanyak. Gamjak na sangot ti cellphone ko. Nalabit. Kahit natagpatulong iti daydi agundaway. Iso nga umawawag. Awan man la tinaramidak met, Mare. Alvin, manual daw mo itong tinapalabas. Manipod na itabon ti kumparem. Manipod idi, di ka mo trimrimwaran. Awan ti makunak iti daydi kumpare. Bakit? Kaslakla na pilayan manipod pimusay. Itikado tinaytultulong na kanyak. Diyak mala na sungbatan met, diawag na, sakbay na tay. Di ka agsao iti kasta Tauray siya kat. Kasla makonsensya akmeten, no kasta ti ipagpagam. Ta syempre, siyak tinakanggag iti awag iti cellphone mo, ngamjak man lang nasungbatan. So panagkunak, nasaysaya at nulipato munday ta maka-move on kan. Kasla ka na yun ko maparmata ti kumpare ngagkidkid daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na aramidak. Kaslawan sir-sirbik agayam na. Ay, pasensya ka la kuman lakay noan niya dagiti na ibagbagak idi iti gayam mo. Adamot pa nagbabawik manipot na amwak nga isugayam tinang tultulong ken ka. No kasjay amagipit ka idi. Kan uray idi naganakak. Kat, kumusta ngay ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat meten. Saanen ang maikulkulan. Ada intag ti doktor nga inuman na nga agas. Pa-check up kun ata madanagan na. Ta saan ang matagtagari. Di na ngamin maaklon ti ipapatayan ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Uwin nga rudanang. Pagbabawyak mo ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pari Eric. Nagsaya at gayam matao. Diyak man amo nga adugayam tinaitultulong na kada kami.
Kasanupay makabawi akin kwa na ita kat natay mutten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isudan ati pagbawi ang balasang ko. Wen nanang. Naimbag nga oras mo, Mari Antoinette. Ne, si kamat gaya, Mari Nadja. Sumra ka, itaman pa yan nakaumay ka diti balay. Wen Mare, umay kayo man, kumustaan? Kumusta kayon kadagiti anak mo? Okay kami mo't, Mari. Ininot mo't na makailiwliwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay mutten, Mare. Nakailiwliwag mutten Adalat tatay gundaway ang maikulkulang saan nakas idi. Normal la siguro, tikas jay ajar na. Ay ka, nasaya at nga rod kasta. Iso ngay mayak Mare, umay kamot andi ngayon. Babaen man latikas to'y nga aramidek. Makabawi aki tinagalas ngayong pakpakitak idi iti day di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas, ken ginurak, gapo iti panagkuykuyog da idi kin nilakay ko. Anggam ita, ay makonsensya ak. Talimod-mut gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan da ita, Mare. Nadagsen nga minti barukong ko, no jak mayubkas dagitoy ken ka, Mare. Bareng malag-anan mo tin ati barukong ko, no mayopen ko dagitoy ken ka. Pakawanindak ko Mare. Nala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ure siyak, saan ka kagura, Mare? Agyamanak, Mare.